todas, mi nombre es Víctor Rubio, soy el director de IES San Clemente. Me acompañan a mi izquierda Raquel Rodríguez, que es la jefa de estudios de enseñanzas para adultos, y a la derecha Javier Poch, que es el coordinador para la enseñanza secundaria de adultos. Vamos a hablar un poquillo sobre la enseñanza secundaria para adultos a distancia, ¿vale? Es una enseñanza, tenéis que tenerlo claro, completamente a distancia y para adultos, es decir, toda la comunicación se hace a través de un aula virtual o de otros medios telemáticos o telefónicos, es decir, a distancia, y está pensada en adultos, es decir, tenéis que ser responsables vosotros de seguir estas enseñanzas, manteneros al día. Como os decía, las enseñanzas van a través de un aula virtual. En este aula virtual los profesores van colgando los contenidos. Los contenidos pueden ser documentos, pueden ser vídeos de las clases y se va haciendo de forma progresiva. Ahora la jefa de estudios Raquel os enseñará el funcionamiento de este aula virtual. Digo que se va haciendo de forma progresiva, no esperéis encontraros el primer día todos los contenidos para estudiar por vuestra cuenta. Es como si el profesor o la profesora de cada ámbito os va dando poco a poco apuntes. Lo que tenéis en el aula virtual es todo lo que necesitáis estudiar, es decir, no hace falta tener libros de texto para estas materias ni otros apuntes. Lo único que necesitáis para seguir estas enseñanzas es un ordenador, un teléfono móvil no lo consideramos suficiente, ¿vale? Es mejor que tengáis un ordenador con una conexión a internet. Eso es necesario, imprescindible. Y es muy conveniente también que tengáis una webcam para poder hacer videotutorías con los profesores, que tengáis un ordenador portátil que ya traen incorporada la webcam, y es conveniente también tener una impresora o llevar a un centro de reproducción los contenidos que se cuelgan en el aula virtual. Nos aconsejamos que estudiéis en el ordenador. Es mejor estos contenidos, imprimirlos y estudiar en papel como se hizo toda la vida. Vale, dentro del aula virtual podéis contactar con el profesorado de cada uno de los ámbitos. Cada ámbito, ya os explicará Raquel, tiene un profesor o profesora responsable y podéis contactar con él o con ella de distintas formas. La más cómoda muchas veces es el correo electrónico. ¿Por qué? Porque no requiere que en ese momento haya alguien al otro lado que te responda. Podéis enviar un correo electrónico a las 2 de la mañana si queréis, que el profesor al día siguiente os responderá. Tenemos también un horario para resolver dudas de forma telefónica. Tenéis junto con el calendario del curso, cuando empiece el curso tendréis los teléfonos de cada uno de los profesores y un horario de atención por cada uno. En ese horario podéis llamar para resolver dudas telefónicas. Y también tenemos, como os comentaba antes, la posibilidad de hacer videollamadas con los profesores o las profesoras. Eso ya os explicará la jefa de estudios. Se concierta una cita para que os atiendan un día y una hora determinada. Debido a la incidencia del COVID, tenemos un plan digamos, de adaptación de estas enseñanzas a la situación pandémica en la que nos encontramos, que hace que las tutorías presenciales estén restringidas. Quiere decir que en caso de que creáis que necesitáis una tutoría presencial, primero tendríais que desplazaros a Santiago y después contactar previamente con el profesor o la profesora de cada ámbito, que os dirá si es correspondiente o no, si es necesario o no que tengáis esta tutoría presencial. Es decir, muchas veces lo que vosotros creéis que se puede arreglar solo de forma presencial, también es posible solucionarlo por otros mecanismos. Entonces, las tutorías presenciales solo mediante petición vuestra y autorización del profesor o la profesora en un horario que ya os dirá. Los exámenes es lo único que es obligatoriamente presencial, y para estos exámenes tenemos que guardar un protocolo, ¿vale? Este protocolo requiere que antes de venir al examen os hagáis una autoevaluación clínica
y que el día del examen traigáis una declaración responsable en la que vosotros decís que, venís a decir que no tenéis síntomas compatibles con la enfermedad. Es un papel que se os facilita y tenéis que cubrir y traer el día del examen. ¿De acuerdo? Los exámenes, repito, son presenciales y se guardarán todas las medidas sanitarias necesarias para mantener la seguridad del profesorado y del alumnado. También tenemos en el centro, si las dudas que tengáis con respecto a estas enseñanzas, lo normal es que las respondan los profesores de cada uno de los ámbitos, pero tenemos también una orientadora que os puede asesorar si tenéis dudas de otro tipo, dudas más genéricas, ¿vale? A través del aula virtual podéis contactar también con la orientadora del centro. Bueno, por mi parte nada más, simplemente repito, esta es una enseñanza de adultos. Mi consejo es que sois vosotros los que tenéis que ser responsables de vuestra enseñanza. No esperéis que aquí los profesores, es una enseñanza telemática, os digan tenéis que hacer para mañana estos deberes, o tenéis que hacer estos ejercicios, o ver este vídeo. Los profesores colgarán contenidos en el aula virtual y vosotros tenéis que organizaros. Es flexible, no tenéis que asistir a clase a unas horas determinadas, pero tenéis que ser constantes con el seguimiento de estas enseñanzas, igual que seríais en una enseñanza presencial. Entonces os voy a dejar con la jefa de estudio, Raquel, que os va a enseñar el funcionamiento del aula virtual y os va a explicar el calendario del curso. Moi ben, pois grazas Víctor. Eu son a xefa de estudos das ensinanzas de secundaria de adultos a distancia. Bueno, quero antes que nada darvos a benvida a todos e a todas a este novo curso, que espero que para todos e todas sexa moi fructífero e que todos e todas consigades os vosos obxectivos, vale? Nos, aquí o noso profesorado vai poñer da súa parte para intentar motivarvos e intentar conseguir que sigades as nosas ensinanzas, vale? Para eso, entón, sabedes que temos unha plataforma propia, un aula virtual, dado que o noso ensino é a distancia, telemático. Temos esta plataforma que tedes aquí na pantalla. É fundamental, moi importante, que aprendades a traballar na plataforma, na aula virtual, que vos familiaricedes con ela xa dende o principio. Entón, se botades unha ollada, na marxe esquerda, temos aquí o menú. Este menú é moi importante, porque aquí hai información fundamental que tedes que saber localizar. Ben, entón, se desplegades como estudar, tedes un link ao Departamento de Orientación. Se tedes algún tipo, alguna consulta que facer, a nosa orientadora estará encantada de atendervos e podedes entrar aquí na súa aula virtual e contactar con ela a través tanto do correo electrónico como a través dos teléfonos que aparecen ali. Igualmente, tedes esta sección de documentos importantes. Ben, esta sección é moi importante porque aquí atoparedes estas presentacións, as presentacións deste novo curso que empeza, pero tamén ides a topar, por un lado, as unidades didácticas de educación secundaria para persoas adultas, que as podedes descargar aquí, e tamén ides a topar aquí o calendario do curso. É moi importante que descarguedes todos estes documentos e que os imprimades, porque o calendario é a folla de ruta de todo o curso. Aí tedes todas as datas de exames e avaliacións. Entendes que estar, ser conscientes e ter toda esta información e saber localizala en determinado momento. Ben, despois imos xa centrarnos no calendario, pero antes imos botar unha ollada ao que é a aula virtual en sí. Despois aquí tedes o acceso a correo web tamén,
no que podedes escribir a calquer profesor, profesora do ámbito no que estedes matriculados, que se queredes contactar con el ou con ela a través do correo. Tedes outra sección que é a comunidade no que tedes foros de preguntas que xa vos explicará o coordinador da ESA, onde podedes contactar con el e solicitar información xeral ou dúbidas. Moi ben, isto é o fundamental. Despois está a matrícula, donde ides poder consultar as vosas notas, e tamén está ben que saibades que están aquí. De todas maneiras, esquecín decir que tedes no desplegable como estudar hai unha sección que son vídeos de axuda. Esos vídeos de axuda xa están pensados, son como tutoriais, son videotutoriais pensados para axudar o alumnado recén chegado que necesita información sobre o rexistro de usuario, sobre perfil de usuario, se tedes que facer modificacións, se esqueciches o contrasinal, como cambiarlo. Ben, tedes estos vídeos a vosa disposición que son moi sinxelos e que nos que podedes entender perfectamente e saber como manexar a aula virtual. Vale, volvemos entón, vamos entón a aula virtual. Unha vez registrados, que esta é a fase inicial, ides ver se entro eu no perfil dun alumno, vou facer esta proba e vou entrar no perfil dun alumno X, non? Entón, vale. Ben, entón, vos como alumnos vos teríades que registrar inicialmente. Bueno, foi moi rápido, disculpade, porque ali vou ir para atrás. Ben, aquí no usuario tedes que poñer o vosso DNI, vale? Si vos registrades por primeira vez, entrades en registro, cubrides os vosos datos e despois entrades aquí co voso DNI, de acordo? E coa contrasinal e entrades na vosa aula. Accederías desa vosa aula. Entón, como estamos no ensino secundario de adultos, normalmente veríades os ámbitos dos niveis, non? Se estades matriculados no módulo 1, pois veríades esas materias, eses ámbitos nos que estades matriculados, teríades acceso a esas aulas, vale? Tedes que saber, tedes que lembrar que o ensino secundario de adultos divídese por cuadrimestres, eso vos comentarei cando vexamos o calendario. Entón, por eso aquí tedes primeiro cuadrimestre, segundo cuadrimestre. Cada cuadrimestre ten a primeira e a segunda avaliación e aquí nas aulas o profesorado vai colgando os materiais que son como a guía electrónica, como libro de texto electrónico e os seus apuntamentos, comentarios, material didáctico para axudarvos a entender mellor a materia e os vídeos didácticos, que é fundamental que sigades, que vexades. Vale? Entón, o meu consello é que, por favor, todo alumno matriculado este novo curso que empeza, que se obrigue a entrar na plataforma un mínimo de 2 veces a semana, canto máis mellor, pero que estedes ao tanto das aulas virtuais, porque hai moita información importante que debedes seguir. Se levades as materias ao día, ao máximo posible, pois levaredes a materia moito mellor. Ben, e así tamén estades en contacto co profesorado. O contacto co profesorado pode ser ben a través do correo da propia plataforma. Vedes aquí enviar mensaxe, co cal aquí xa enviaríades ese mensaxe a ese profesor, indicaríades o asunto e expoñeríades a vosa consulta, as vosas dúbidas, o que fora.
Vale, esta sería unha maneira de contactar. Outra maneira sería a través dos teléfonos que cada profesor ten na súa aula virtual, sería outra maneira. E hai unha maneira máis que sería a través solicitando unha titoría web. E non sei por qué, aquí non me sae. Non me sae? Ah, sí, vale. A titoría web está aquí arriba. Vale, entón, as titorías web suplen o que son as titorías presenciais hoxe en día, porque coa pandemia, que ainda a situación está mellorando, pero as titorías presenciais van ser solo de xeito excepcional. Se alguna persoa por algún motivo o solicita, pois se verá a idoneidade desa reunión co profesor. Pero, preferentemente, as reunións van ser vía web, titorías web. E a maneira de solicitala é entrando aquí, nesta pestaña, facendo clic, aquí vemos o horario do noso profesor, vemos a disponibilidade que ten e solicitamos a titoría no horario no que nós podemos asistir. E simplemente escollemos, agora, pois se é o venres, ás 11:15, escolleríamos, registraríamos, e esta titoría queda registrada, nos chega ao noso correo este justificante de solicitud de titoría, de acordo? Queda aquí. E no día no que teñamos que acceder, entramos en titorías web e entraríamos aquí. Por eso é fundamental, como comentou antes Víctor Lourido, necesitades ter un ordenador e ter unha cámara web na que vos poidades conectar en estes casos, de acordo? Ben, seguimos. Isto con respecto a plataforma, as aulas virtuais. Ben, entonces, é fundamental que accedades, xa insisto, canto máis, mellor. E vexades os novos materiais, os materiais vanse cargando, vanse cargando e van quedando atrás as cousas que se cargaron antes. Entonces, tedes que ir, vos ides movendo, en primeira avaliación, segunda avaliación, e ides ter ali sempre todos os materiais. Igual os vídeos didácticos. Tamén outra maneira de contactar con vos vai ser a través do foro, o foro no que o profesor introduce un tema, por exemplo, agora ao principio do curso será un foro de benvida, e é interesante que vos entredes no foro e que participedes, que vos presentedes, que contedes a vosa situación, as vosas inquedanzas, que obxectivos tedes neste curso, é unha maneira de contactar co profesor. De acordo? Ben, e agora penso que imos ir xa a botarlle unha ollada ao calendario, que é fundamental, xa vos digo, é a folla de ruta que debedes ter. Entón, é importante que o imprimades, que o teñades na casa, porque xunto co calendario veñen unhas instruccións sobre a realización dos exames, sobre os lugares de realización dos exames, sobre os horarios dos exames, sobre o profesorado que ides ter de cada ámbito, sobre as condicións ou o protocolo COVID a ter en conta, vale? Un montón de cuestións fundamentais que están aí para a vosa consulta. Ben, xa vos dixen antes, comentei que a ensinanza de secundaria de adultos a distancia divídese en 2 cuadrimestres, vale? O sea que ao longo do curso, digamos que podedes cursar dous cursos no mesmo ano académico. Entonces, agora mesmo a presentación, bueno, esta presentación en vídeo e de la ver este día, o día 23, no que é oficialmente o día das presentacións. O día 24 xa estarán
as aulas abertas e se entrades na vosa aula xa podedes ir vendo pois o mellor os foros de benvida, podedes entrar nos foros de benvida, poñervos en contacto co profesor e xa podedes ver os vídeos de presentación dos profesores e ir vendo xa a organización do curso de cada ámbito. Ben, como vedes aquí, hai un día no que hai unhas probas de nivel do primeiro cuadrimestre no que vos podedes inscribir se necesitades acreditar o vosso nivel. Se non tedes justificación para acreditar o nivel, tedes estas probas de nivel que teñen lugar no 1 de outubro. Oficialmente o curso empeza o día 27 de outubro. Esa semana xa de setembro, sí, gracias. Claro, setembro, o 27 de setembro. Empeza nesa última semana de setembro, comezos de outubro. De acordo? Entón, aquí xa teredes os primeiros vídeos didácticos colgados que convén que xa empecedes a ver. De acordo? Ben, entón, o primeiro cuadrimestre abrangue hasta finais de xaneiro. De acordo? Entón, tedes os meses de outubro, novembro, decembro e xaneiro nos que ten lugar o primeiro cuadrimestre. Os cuadrimestres divídense, teñen dúas convocatorias de exames. Hai un examen dunha primeira avaliación, como vedes as datas están xa todas postas, o examen da primeira avaliación da ESA é o 19 de novembro, despois o que pon aquí notas 26, ese é o día no que teñen lugar as avaliacións, a reunión de avaliación e o día no que ides poder consultar as vosas notas na plataforma, normalmente sempre antes das 7 da tarde. Ben, unha vez que tedes os resultados, hai un día de revisión de exames que normalmente, en este caso, si tedes a revisión o día 29. Bueno, despois temos un examen parcial, que é este examen da primeira avaliación, e despois xa hai un examen final. Ben, nun examen final, no que, dependendo de si tedes aprobado a primeira avaliación, iríades solo a segunda avaliación, dependendo da materia, ou ides ao curso completo, ou vos presentades ao curso completo, dependendo da materia en cuestión. A data a tedes aquí colocada é o 28. Os exames da ESA son sempre os venres, de acordo? Sempre os venres e o calendario, o horario dos exames é sempre fixo. Eso tamén o ides poder consultar neste documento. Despois do calendario tedes toda esa información. Ben, as notas sería na seguinte data, o 3, reclamacións, revisión, reclamacións, test 4. Vale. Acabaría o primeiro cuadrimestre, teríades a oportunidade de matricularvos no segundo cuadrimestre. De acordo? Unha cousa moi importante, cando acaba o primeiro cuadrimestre, o alumnado aprobado ten que volver a matricularse, de acordo? Non pode quedar sin facer a matrícula. A matrícula hai que volver a facela e matriculaste nos cursos seguintes. E se tes ámbitos pendentes dos cursos anteriores, tes que seguir matriculándote neles nos pendentes, mas podes avanzar. Ben, tedes aquí esas datas, hai un período, unha matrícula do 7 ao 9, pero tamén hai outro segundo período de matrícula. Por que? Porque hai persoas que poden querer presentarse a uns exames extraordinarios, outra convocatoria extraordinaria para superar as materias que quedaron pendentes nos exames finais do primeiro cuadrimestre, vale? E por eso hai estes dous períodos de matrículas. Entón, o segundo cuadrimestre empezaría na segunda semana de febreiro, unha vez rematadas as matrículas. Ben, despois,
igualmente, igual que no primeiro cuadrimestre, no segundo cuadrimestre xa temos un examen dunha primeira avaliación nesta data, o 22 de abril, as notas 25, revisión 25 e uns exames finais en xuño. Lembrade que este ano xa non existe a convocatoria de setembro. O setembro pasa a ser xuño. Entonces, os exames finais da convocatoria ordinaria van ser o 3 de xuño e os exames extraordinarios agora tamén son en xuño, o 17. Hai pouco marxen de tempo, pero non pode ser de outra forma. Entonces, o día 17 serían os exames extraordinarios, as notas o 22, reclamacións o 23. Ben, este é o calendario do curso no que vostedes que guiar e o que tedes que estar pendentes para non perder nin as convocatorias, nin as datas de revisións, etc. Insisto, é moi importante que dende o primeiro día que vos matriculades, accedades a plataforma, a página web, que entredes nas aulas virtuais, que vos familiaricedes co manexo da aula virtual e que levedes as materias ao día, no máximo posible. De acordo? E máis nada, desexarvos un ano moi cheo de éxitos para todos. Agora dou o paso ao coordinador destas ensinanzas, que é Javier Poch Gutiérrez, que vos vai explicar un poquinho de que se trata a súa labor ou a súa función. Gracias. Moi ben, pois boa tarde. Bueno, vou intentar explicar, non sei se lograrei. Bueno, en primeiro lugar, efectivamente, eu son profesor do Departamento de Xeografía e Historia e, por lo tanto, impartirei en algúns dos módulos as ciencias sociais. Por lo tanto, algúns de vos esa todo un contacto directo comigo a través da aula virtual ou a través das diferentes ofertas de comunicación que tedes na aula virtual que, como teñen explicados aquí os meus compañeiros, pois están todas abertas, son moi interesantes e ás veces non se lle saca suficiente proveito, porque un pensa que simplemente con emitir unha mensaxe por correo é desfeita ou dá por desfeito outras, como a videotutoría, que vos podo decir que, por experiencia, é unha ferramenta bastante útil, porque un dos problemas que temos agora coa pandemia é a falta de contacto persoal. Bueno, é unha oferta, eu quero decir que están aí e non vou a repetir para nada todo aquilo que xa vos teñen dito con bastante rigor antes, con moito rigor. A labora de coordinador, basicamente, refírese a ese término, é dicir, eu intentarei estar a vosa disposición. Intentarei estar a vosa disposición, no que requirades. É verdade que, en principio, o que vides a facer, esa vos adianto que por moito que teñamos o intento de intentar informarvos un pouco de tempo de como funciona isto, a miña propia experiencia personal é que aínda tardei en familiarizarme con esa aula virtual. Cheguei o ano pasado aquí e aínda lle tiven que dar unhas voltiñas, pero, bueno, coa axuda do profesorado e coa axuda do persoal de San Clemente seguro que ides a ter acceso máis ou menos inmediato. Tamén os vosos moitos de vos ides a ter contacto cos concellos, cos xentes que vos van a facilitar esta labora. Bueno, o que vos quero decir que entón a min me toca coordinar. De coordinar quere decir, en gran parte, labores que teñen que ver coa propostas ou ao manexo de xente que había os exames, a cuidar esas aulas para cando vos presentedes, pero tamén intentar facilitar que teñamos un pouquiño de cooperación dentro do profesorado. É dicir, vos ides a enfrentar con cada quen e ides a estar en fronte, ides a estar xunto con profesores e profesoras que van a facer o mellor posible a súa labor para transmitirvos uns coñecementos e ir facilitándoos o acceso ás materias para finalizar co aprobado, pero, aparte de eso, ás veces, o mellor demandades aspectos máis colectivos de consulto. E esa é a miña función, fundamentalmente, intentar satisfacer as dúbidas que teñades e logo canalizarlas ben cara a Secretaría do Centro,
ven cara a Jefatura de Estudios o ven cara a otros colegas o otros profesores o profesoras que, bueno, pues a lo mejor podemos intentar tomar una posición de consulta respecto a un problema personal o familiar o de algún tipo que alguien pueda tener e que hai que sobrevivir a eles de maneira consulta. Eu atenderei a través do foro pois a esas cuestións que ás veces son de maneira colectiva, cando un examen, cando son as datas, como podo acceder, o que sei, o que se vos ocurra, e logo, pues, a nivel persoal, por suposto, tamén estarei aí, lógicamente, pues, a través das miñas aulas. Tamén vos desexo un curso pois tranquilo, espero que con máximo éxito posible. Vos animo moito a ser constantes e, insisto, poñome a vosa disposición. Moitas gracias a Raquel e a Javier. Simplemente recordaros que la matrícula de estas enseñanzas ya está abierta desde el día 1 de septiembre. Podéis formalizar la matrícula, el plazo es muy amplio, es decir, está casi todo el cuatrimestre abierta, sobre todo para atender a cualquier persona que, por el motivo que sea, está trabajando ahora y después pues, deja de trabajar y se quiere incorporar a estas enseñanzas, pues el plazo de matrícula es muy amplio. Entonces, podéis matricularos ahora del primer cuatrimestre y, como os dijo Raquel, a partir de febrero, para empezar o continuar los estudios, tenéis otro plazo de matrícula para el segundo cuatrimestre. Y repito lo de antes, animaros y seguro que con un poco de esfuerzo sacáis mucho provecho de estas enseñanzas.